Shalom, selamat pagi. Bapak inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pamjalo hita, depan sigara tabani panosogoton, pada hurta, martong hita. Puji-pujian terima kasih iskon hurai Bapak bani bakal ni hurmu. Natongtong manramot si na menjang pengtundui nami. Membahi nami sogoton puho ibagas na horas-horas. Jana marhasoman malas ngihur. Halannya ay Bapak. Mariti hatamuin, torang yang buka pikiran nami, asis lanyon. Bagas malas niur homahan nami andalani kuluk nami si ganu pari terlebih makorjan yang sukon ni hurmu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapa kontong namion. Amen. Bapak na longan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na sarianan bani panor sebut narion nabu isisehan nami marhite ni channel YouTube on Rigapan si ganu pari bata bani porang sogoton hari Sabtu tanggal 2 April 2022 ay matar surat bani sada Petrus 5 ayat sada dasku bani ayat 2 na magkatahon sonon. Ase hupaingat masitua-situa na itongah-tongah na siyam. Soon hasoman situa anja saksi pasal si taronon ni Kristus. Homa si parupe bani hasangapon na sihol si patalaron ope. Parmahani na siyam mahulanan ni nebata. Na bani na siyam ulang masongon paksaan. Tapi humbani malas niu hurma domu hubani rosuh ni naibata ulang ma halani uhur haut tapi humbani perlu ni uhurma. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus asiboy madalan jenges tene pangidamion itongah-tongah ni kuryain jana kuryain pe boy marbakal ibagas sapor sayaon sonai age ibagas hatani nebata itoduh janah isuruh ne batado humbani pagorini kuryain natardilu gabe si parmahan itong-tongan ni kuryain aima parhorjani situa atape pandita nagabe parmahan itong-tongan ni kuryain marhiteon dari gapan si ganu pari bata bani panorang sogoton maningon hape takas bata terlebih ubata selaku si parmahan ni kuria natardilu laho marmahani kuriain na parlobe sahali bahasa sahalak parhorjani kuria atape parmahan ni kuriain aima hajongjongan ni selaku saksi si taronon ni Kristus. Asilang perlu HP ni hita maila, lang perlu sahalak parhorjani kuria, salak pandita, salak parmahan ibagas kuriain, porini pemarsita ronon iya ibagas parguluhan ni, lang ay gabe si pangambati bani, lahu mangidangi kuriain. Halanya ase marhitihon ni pangidanyon ni ay, isaksihon matongon, janan lambin ihapkon ma, sohona sa sitong ni, si taronon ni Kristus, lahu makop-kop, jolma pardosa. Janah maningon duhumani ibagas pangidangyon ni sahalak parhorjani kuria maningon man jolom politik bahasa purini petongon mandokpa kon sitaronon atape marsik ibagas atape saduka i dunia on tapi si parupe do bani hasangapon nasihol si patalaron ni Tuhan Yesus ope. Halani ay hubani pagorini kuria pe maningon mangidah tene janah maningon duhape ni mangusihi ya parmahan ni kuriain na mangidangi kuriain ibagas turuh ni uhur janah ibagas halam lamun na humbani naibata ay maase ibagas pakorjahonon ni atap ibagas na mandalan kon tugas ni sahalak parmahan ni kuria maningon mardingat na tolu paharaon na parlobe sahali parmahani na siyam mahulanan ni nebata. Sahalak parmahan ni kuria, maningon duhape ni mangidah kuriain, ay mahulanan ni nebata na yondos kon hubani. Ay maase, barang ahape na sihol bayano ni salak parmahan ni kuria, hubani kuria na idang ini, maningon itempat kondo kuriain salaku hulanan ni nebata. Jadi langkah ini parmahan ni kuria pandita atau pesitua atau parhorsan ni kuria simada kuriain tapi naibatado simada kuriain
Nah totu anggone bataro si mada kuriain maningon jenges do hape ni tene pangidangion atape horjani sahalak parmahan ikuriain ibagas na mambubahon rosi marmahani hulanan ni naibatain. Nah, napadua kon aima ibagas na marmahani kuryain maningon idingat parhorja kurya atape maningon idingat si parmahan bani kuryain ulang mamarmahani kuryain songon paksaan. Artinya ay songon na iya pehon ga ni beban hubani ihorjahon ma ay ibagas paksa lang sonay tene. Tapi humbani malas ni hurma artinya ay sahalak parmahani kurya malas niuhur ni doai ang guboy ia marmahani kuryain alaniaha mangihutkon hatalupon mangihutkon apentaron mangihutkon nadong ba ni haganupan ay masih layak-layak ni bata. Artinya ay na ihapor sayahon ni bata do hape kuryain hubani sahalak parmahan i kuryain. Ase sahalak parmahan na i kuryain pandita, penginjil, situa, sonai age samas, maningon do hapeni, marmahani kuryan, ibagas malas niur, ulang halani paksa atape, ulang songon paksaan. Artinya ay, maila, doma pandita diri, ya paksa mana horjahon, lang sonai tene. Tapi ibagas malas niur, mahalani, mga bani pandiloon, atape, panggilan selaku si parmangan, ibagas kuryain. Jana, na patuluhon ibagas na marmahani kuryain maningon dingaton ni sahalak si parmahan i kuryain do ase ulang mamarmahani kuryain halani uhur haut dalam arti lahu mengindahi hasangapon atape mengindahi hautungon marhitehon ni pangidangion ni ai halaniaha halani sahalak si parmahan kurya hautungon ni bani aima sangga ipili jana itu tapkon ne bata ya gabe parmahan i kuryain. Jana hasangapon ni sahalak parmahan ni kurya parhorja ni kuryain aima sangga idilo ne bata jana yondos kon ne bata tohonan pangidangyon ai hubani. Jadi tohonan ai do nagabe hasangapon bani jana sangga mandalan kon tohonan ai do hapeni nagabe hatungan bagal bani sahalak parhorja kurya. Ay se ibagas na marmahani kurya inpe, sedo halani uhur haut, sedo lahu mangindai hautungan, sedo lahu mangindai sangapan, sedo ase ipuji-puji, sedo ase ipuja-puja, tapi humbani porlu ni uhurma. Songon Kristus, porlu tumang uhurni, ase maluah jolma pardosa, humbani gom-goman ni dosa. Nah sonai mahomani sahalak parmahan ni kurya sahalak parhorja ni kurya sangga mangidangi marmahani kuryain songon porlu ni uhur ni Kristus sonai masalak parhorja kurya porlu tumang uhur ni laho marmahani kuryain asi andohar matongon ibagas saganupan pargulmito ni goluta sonai agi pangidangionta pangidangion ni haganup parhorja ni kurya na itu doh ne bata gabe parmahan i kuryain Tuhan Yesus matongon nagabe parmahan bolon bata. Asi Tuhan Yesus ma na mengajari kita, asi Tuhan Yesus ma na memberi guguh ku bata, jana Tuhan Yesus mahumani na memberi hapentaron hu bata, laho marmahani hulanan ni ne bata, itongah-tongani kuryain. Amin, martonggo mahita. Ajari ham hanami bapa, ase tongtong, ihapkon hanami pandiloon na humbamu. Janah ihargahon hanami pandiloon na humbamuin marhitihon ni ringkas niuhur janah ibagas malas niuhur alani ay ibagas pandiloon na humbamuin mahomahanami laho mangidangi kuryamu sonay do humani age kuryamu ibagas malas niuhur mahomani laho mandalankon pandilonmu ase selaku pagorini kuryape tongtong koma ibagas malas niuhur lahu manopang manukol-nukoli perkembangan ni pangidangion marhitehon ni gerejamu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami calam rapakon tonggo namion amin. Hidup nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong niate ni ne bata bapa apa parsauran ni tondui na pasing ma
Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras selamat pagi mau batag. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Selamat marweekend. Selamat menikmati quality time rapakon keluarga ta. Janah budari. Selamat malam minggu mahubata ganupan. Shalom.